Bakawai ke kali item kemudian you number ML05E san reu san kalahap hakawa kemudian hapedeng ke surok namerang sepok kensi. Hakani ke jingjale tu bakawai kalong kami kalaklat badwai pat ulaman saw. Kini kelaja haka atarik ujeliu araja arpuar hakapor kembas pusjang nani kat ui baji step. Kini ke kali le tu bakalawan sepang kensi mat kiu sepang seneng. Bat ladon ki betu bakadi ke kali ke balami po omjai bandit don kam. Kejing hap jo kan ke kali ke long hapring jong kan ke wa. Bat kani kadi ke jaka ke balaju hap ki kali nakapor sekapor. Bat mala kapor ka don be kejing hap kali ha kani ke wa namar kejing long khongdong jong ke surok. Bat ha kani ka jingja la tu ruba kejing hap jo kan ke kali kala bandai namar kejing penhestat. Bat kawir kalong bakani ke jaka kamdon syu yagi jengker dan iki moral ki balasna dekat tanat puludi naru ki por ki bamensua. Kadau ke jeng bamdon syu jung kini ki mau jengker dan ki railing kadai namar ba ke jeng jorpat ke jeng aksiden ha baki truk bat ki pat ke kali kila tenra iki ni ki moral baki jengker bat hadu menta kemdon syu. Ki bujunya kalihan ke surok ki ong bakani ke jaka kalong ke bama hadu kata-kata nama nakapor sekapor kejudan bat kejing skit ene kejing bret jong ki kali hapo jong kani ke surok. Bali yang deso kalong bakhang dong kendiat bat kejing bamdon jong kita ki moral ende ki railing ende ki jingker banyada na kejing hap kali ke bagalong hani siliang. Kat ba siliang bat kemna su bat kejing kini kadi namar kejing tenra ende kejing aksen ki kali nakapor sekapor.